Tata Darko budio je Anu. Uskoro stižemo. Ana otvori oči. Tata, sanjala sam... Kroz prozor vagona Ana promotri planine. Boje su se izmjenjivale, ali niti jedna nije postajala strašno čudovište koje je Ana sanjala. Što si sanjala? Planine. Bile su strašne, s velikim zubima i s dugom kosom. Planine i jesu strašne, ali samo ako si neoprezna. Ana ponovno promotri planine, zatvori oči i ništa. Zvuk vlaka koji prolazi tračnicama odzvanjao je kroz vagone, sve dok nije stao. Stigli smo! Ana promotri mačka Mikija koji leži u svojoj nosici i pere si šape. Miki pogleda Anu i glasno zamjauče. Na željezničkom kolodvoru mnogo je ljudi, svi negdje jure. Neki su tužni jer odlaze, a drugi sretni jer su stigli. S velikim osmijehom na licu iz vlaka je izašla Ana. I njezin osmijeh postajao je sve veći i veći i veći. Bako! Djede! Potrčala im je u zagrljaj. Već sljedećeg jutra probudio ju je glasni pijetao. Ana je otvorila oči kada je udahnula miris tople čokolade što ju je skuhala baka Mija. Ustala je i slijedila miris do stola gdje je djed čitao novine. Miki je već bio budan na prozoru i pozdravio ju je kao jutros pijetao. Želiš li sa mnom u šumu? Upitao ju je djed Vito. Nakon doručka, djed, Ana i Miki zaputili su se u šumu na traktoru. Ana je promatrala boje oko sebe, ali vidjela je samo sivu i crnu. Ponekad bi ugledala zelenu boju koja se isticala iz crnila. Djede, a kakva je ova crna šuma? Pitala je Ana. Nekada je bila zelena, ali je izgorjela, odgovorio je djed. Ana se nadala da će šuma ponovno postati zelena. U prikolici je vidjela male zelene sadnice biljaka. Djed je zaustavio traktor i Ana je osjetila tišinu. No, nije imala puno vremena razmišljati što čuje. Počela je kopati i saditi sa djedom. Crnilo oko nje postepeno je dobivalo boje, a ptice su slijetale na mlade biljke koje će postati jaka stabla. Pijetao se ponovno prije nje probudio drugi dan. Nije dugo razmišljala što treba učiniti. Djede! Poviče Ana kada je dojurila u kuhinju, ali djeda nije bilo. Kod kokica je, odgovori joj baka. Ana brzo obuče gumene čizmice i istrči iz kuće. A vruća čokolada? Poviče baka za njom. To ćemo mi popiti, trljajući oči, odgovore tate. Ana je oduvijek uživala u hranjenju domaćih životinja. Zameketale su ovce. Svojom bijelom vunom kao da su tražile da ih se mazi. Miki je drijemao na jednom od tih mekanih vunenih krevetića. Pridružile su im se i koze i kozlići. Gurali su se između Ane i Mikija tražeći list zelene salate. Odjednom odjure. Ana se okrene i ugleda dječaka kojemu su pohitale. On im iz ruke baca velike listove zelene salate. Bog, tko si ti? Ja sam Jan. A ti? Upita je dječak. Ja sam Ana. Evo. Jan priđe Ani i daje joj list zelene salate. Ova im je omiljena. Sretni na novom prijateljstvu, Ana i Jan nastavili su zajedno hraniti životinje. Iste večeri, Ana se napokon dosjetila kako će ustati prije pijetla. Odlučila je sagraditi kućicu na stablu. Sutradan je odmah krenula u akciju. Što to radiš? Upita je Jan. Ne smijem ti reći, inače će me čuti. Tko? Onaj kukurikavac. Ana i Jan čekićem su zabijali čavliće. Za one velike pobrinuo se djed. Prije nego li su mogli spavati u njoj, trebalo im je još nekoliko dodataka. Jedan i još jedan veliki jastuk.
Da nas ujutro ne boli glava, ponosno govori Ana. Baš kada je Ana pomislila kako je to sve. A noćna lampa? Upita Jan. Bojiš se mraka? I vukova, stidljivo je priznao. Ne moraš se bojati, ja sam s tobom. I ako nam se približe, ovako ću ih hu, ha, kung fu. Ana mu je pokazala svoje opake poteze. Jan se nasmijao i nastavili su se smijati, zabavljati i šaliti u svojoj kućici na stablu, sve dok nije pala noć. Sve dok ih nije prekinuo glasan Ana! Jan se trzne, ali Ana se sjetila što su joj tate rekli. Ma ne brini, vuk plače. Plače? Namršti se Jan zbunjeno. Pa, možda više ne želi biti sam. A možda se izgubio, doda Jan. Misliš li da pjeva? Mnogo se pitanja postavljalo tu večer. Ali pitanja često znaju umoriti, posebno kada na njih ne možemo odgovoriti. Treba nam samo malo vremena, istraživanja, potrage. Ana i Jan ustali su s prvim zrakama sunca koje su promatrali kroz prozor kućice. Baš kada je Pijetao stao na ogrodu, ponosno otvorio usta, Ana i Jan sretno su povikali iz sveg glasa. Zadovoljni što im je plan uspio, nasmiješenih lica ušuljali su se u kuću. Svima su skuhali jutarnju vruću čokoladu. Ili barem pokušali. Ista večer i zajedno su ispratili sunce i dočekali mjesec. Sova ih je tjerala u krevet. I prije nego što je uspjela zatvoriti oči, Ana se probudila. Tužna, jer se mora vratiti kući. Sretan put za nju je bio onaj tužni pogled koji joj je prijatelj uputio prije nego se s tatama ukrcala na vlak za Zagreb. Ali poljubac u obraz značio je osmijeh na željezničkom kolodvoru i neke sasvim nove snove. Ovoga puta nije sanjala planine s dugačkom kosom i oštrim zubima ili oštrom kosom i dugačkim zubima, već je prepričavala svoje avanture. Pričala je i sanjala samo o jednom dječaku Janu, zelenim listovima salate, hrabrosti i magičnoj kućici na stablu.